lalelani uyinsizwa, lalelani. Lalelani bafana bakithi. Niyalibona izwe lonakele kanjena nje, indaba ukuthi insizwa seyifuna ukuncengwa. Niyalibona izwe ngoba linje, indaba ukuthi insizwa makukhulunywa nazo seyifuna ukuncengwa. Umuntu wesilisa akancengwa makukhulunywa naye ngoba ngokwemvelo yakhe uhlale azi ukuthi kufanele enzeni bese ngenxa yokungazi ukuthi lokho akwazi yakuphelele kufanele kufakwe ngenkani imvelo yendoda le zonke lezi ingane ngoba nizibona ziyithambisa zihambe ipenda imlomo ngovaselina zitshela ukuthi zinhle ingoba zikhulunyiswe kahle insizwa ayikhulunyiswa kahle insizwa incengwa insizwa iyathukuthela mawukhuluma nayo maqedwe ihambe ifike ifunde phambili ukuthi lo muntu lento ade ikhuluma ikhona insizwa inonembeza insizwa inendlela yokuthi into noma isidlulile kuyo kodwa ikwazi ukukhumbula ukuthi lento leli igama elikhulunywa usubani bani beliyiqiniso nizinsizwe enjani nina nifuna ukuncengwa nifuna ukuncengwa wobani mina ngiyindawo ngizokubaleka ningathuka nize nifike lapha enithanda khona ngeke ngize nginibalekele mina nilutho mawusathuka inhlamba ulutho kimi mawusathuka inhlamba ka ulutho kimi kule weekend angikho ngizoze ngibe khona ngesonto ntambama ngisaphumile ezweni ngizohlushwa inetwork ngakho ke ngiyaxolisa kulabo abazobe ngidinga ungangifonela ngo WhatsApp noma ungibhalele ku WhatsApp kodwa laba balokhu bethuka inhlamba khohlwana nakhula natotoswa too much niyabheda nihlula na ukubona nento noma ingasebenzi niyabheda mina ngeke nginibalekele ngeke nginyamalale uyoyibhala ama commenters abe u5000 ngeke nginyamalala nobhala konke lemsangano yama group enikuwo ngeke nginyamalale mina ngoba kufanele kube khona umuntu ozonitshela ukuthi niyabheda empilweni wonke umuntu unomuntu amtshela ukuthi uyabheda nathi ngoba sikhona nje sinabantu abasikhulisile sinengqwele zethu ezisitshelile yabo ukuthi siyabheda ngakho kasizukutshelwa izingane zibhedile ziphula umthetho wamaqembazo zidayisa ngamaqembazo nomzabalazo wabaholi babo behambe beyojoin izinto abangazazi bese kugcineni bezoxhashazwa bengaboni noma bexhaphaza ningofele ethembeni nina amagama ensizwa zakudala ningofele ethembeni uboyibona into mayingasebenzi indoda umfana kancengwa insizwa ayincengwa insizwa iyakhahlwa kuyimvelo yendoda ukukhahlwa kuyimvelo yendoda ukukhulunyiswa isinoma kanjani uyabona njengoba ningikhulumisa kanjena nje ungathi niyangibongela kuvele kusuke ukuthi angidlale nje kuvele ukuthi angidlale man lokunithuka nje kuvele ukuthi angidlale ngoba lapha engiyibona khona ukuthi kuphethe ngolamthuthu kuhluleka nawe ukucabanga kuvele kuze kuthuka inhlamba ngeke kulunge uma njalo zonke izinsuku sizofuna ukutotosana weinsizwa ngeke kuze kulunge ubona insizwa ihlebana kangaka nje ilokhu ukutotosana ubona insizwa zingasathembani kangaka ilokhu ukutotosana kanti insizwa ufuna uyiqonde uyitshele nixabane nomfowenu nivuke ngakusasa nibuzobuzana ukuthi konje izolo mfowethu besibangana ngoba enye isibuyelo unembeza enye insizwa isibuyelo unembeza ukuthi umfowethu ade eqinisile manje nina nifuna ukutotoswa nina nitotoswa ngathi niqomile nifuna ukutotoswa ngathi ningodali ningolavit ningazosijwayela kabi niyabheda nini nikugumba nento eningayazi inkinga yenu yikho lokhu nisangana nje nikugumba nento eningayazi yekani buyelane emaqenjini enu ngoba vele akuzatshwala ngeke sinitshele konke soniyeke okunye ngoba nizingane ingane ayitshelwa yonke into niqhubeke nokuseya qhubekani nokungeya mina nginamsebenzi ngila eSwazini namhlanje ngizosebenza namhlanje nakusasa nangesonto ekseni wena ulibele ukuthi angazi lutho kusho umuntu ongazi lutho nototoswa ogogo nini ugogo kuphela usinisana emathangeni hayi mina kufaka induku nje mina awungivimbe nje lapha emall noma kuphi ungivimbe lapha emall uthathe ngithini beyokufika unesinquthe esinempandla ngufuqa ngakudibha phansi ngempama mina ngazodakwa nina lapha nizinsizwa ningamadoda khweqa amasenda angene esiswini ube indoda hayi lento yokuhamba ufukuze lento engenamqondo hawu kuyoba nini wena njalo umcocoma zonke izinsuku umcocoma kube kungafika lokho uyacocoma kube kungafika lokho wena uhlezi unethemba lento entsha wakhi lutho nje awukwazi ukwakha wazi ukuhamba nje uyothembeni entweni entsha sanukuganga nini esondi kapha wop